iyo ubonye urasamye ukumva birakunze ukasamuka ukumva ijwi ririgobototse hano hagati y'umuhogo n'amenyo ugomba kuvuga ineza y'Imana. Demonde haleluya haleluya wicaye wohimbaza Imana uhaye ugenda mu modokari wohimbaza Imana watera intambwe bigakunda kurya abantu bacicikana mu mihanda imodoka zikabisikanya n'amamoto n'amakinga n'izi muzamwite izi za buruwete n'igute za mukokoteri Bwana sifiwe nibi byose ukazibona ko biracengana ukabona abantu bararokotse ni neza y'Imana no guhimbaza Imana no guhimbaza Imana. Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe Bwana sifiwe haleluya haleluya maana za kuhimbaza uri nkuru Bwana sifiwe biratangaje turindwa n'imbaraga zikomeye bamwe baryama basamye ariko ibisimba ntibibirongere mu maraka. Bwana sifiwe cyangwa ibinyabwoya byinjira mu mazu ariko ukazubona ko birakunda maze Mana zakuririmbira lengo la sikaboy. Sifa kwa Mungu 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 sifa kwa Mungu. Hari umugabo w'umujeremani wasobanuye ku rwandiko rwa Filipi witwa ngo ni amor n'umujeremani. Bwana sifiwe ibyo nubushaka muri Bibiliya tubibona narabyize ku ishuri rya Bibiliya muturanga. Bwana sifiwe haleluya iwe yaravuze ngo ubu nyine ngo ntari kajana ubutumwa ngo ariko ubutumwa nibwo buhaye bumujana. Haleluya leo mimi sipeleke injili bali ndanichukua. Bwana sifiwe haleluya jiyo ndaye mvuga ubutumwa nza numva ndwaye mu ngingo umubiri ukarege. Haleluya rero twe nk'abahimbaza Imana kandi nje ndabasiga mbere ko nkasa 12 ndabambasize kubera ubutumwa babunjanya handi. Bwana sifiwe ariko twe nk'ababyinira Imana duhimbaza Imana muri beza mwabasore mwe murakabaho mwe nk'abidistance no kubitegereza ko nyine uko munzu yohimbaza Imana iyo pambitegereza gutya mumeze neza muberewe mwabyutse neza mufite imbaraga nzamvuga ngo Mana uri nkuru Mana uri nkuru Mana uri nkuru Mana uri nkuru Mana uri nkuru. Umuntu yaravuze gutakinira shiriti umutima hari kagamba umuntu utazunezererwa ibi byiza cyangwa ngo anezererwe nkuru rubyiruko nk'aba abafite agati akantu ku mutima wabafi abitse mbereka. Bwana turumire iyo paye mbona kiyo paza gutarama rimwe kabona nk'abakobwa cyangwa abamama bateze amamoto baje gutarama biza binezeza ngatangara wabona bakecuru nk'abari baraje no mutari yagize ngo hagwe nk'imvura sinzi hari nk'ikibihozi ariko nanone naryazuba cyangwa turi mu guhangara tukaza. Bwana sifiwe muzamure bitugara hano tweke kuba bashangu duhimbaza Imana ibagirire neza Imana ibafashe abasore bacu beza bahungu bakobwa bagabo bagore le pasteur et les autres. Bwana sifiwe les mamans les papas les filles et les garçons please s'il vous plaît. Bwana sifiwe muzoza mugara hano tukaza mukerwa mutata. Bwana sifiwe changa mukeni na Yesu tunguza ikalele mosekane. Bwana sifiwe mutangiye kugira kuririmba kaza mufite nk'intege nke mu mubiri kaza nanahunyiza mugabo amahirwe nuko nari nerekeye nije wogaragaye cyane kuri kamera ariko zabaye byiza ko ntari mpaye ndebihiri. Bwana sifiwe muhimbaza Imana badatame mwirekure yego